tai bang thampak da china chong na sanari ngasi tai bang thampak da china chong na sanari Ratan Thiyam gi creative psychological technique damak amasung meditation topum uriba chorus repertory theatre gi complex asigi major book da shrine playhouse asigi hek tainaba apikpa lekol gi thong macha ama la lagale piktak toba tumnong na kupi I na phajana kupi hek sankhibada yamna ing chige mafum asida phamma matamda uche ki makhol natana atai makhol kaya tade ayam matamda mafam asida Ratan Thiyamna mahaki creative dream do dunale hairiba ina kuppa wakhal lofam khangpok asida mahaka yamna natnaba misak sing natana atai kaya changhande loinana theater company asigi artist sing asisu ayoba monastic tradition amada leiba ayoba highly disciplined character adu ningthina mafam asida uba fangi makoina Ratan Thiyam gi mafamda changba thokpa mafam amada hek ubada khongup lawthoktuna makhong paiduna khurumlaga tumhanna thokigani makoi loina theater da laiming lawraba theater gi lamboiba amamamgumba saktam uba fangi mahaki actor ayamba yum pandriba miyoi singya hairiba saktam sing asidagi magi theater da leba spiritual philosophy adu uba phangi theater haibasi ngaihak nungainaba amadi miyobeki punsibu matong tamduna phappakta lila sanaba adu khak nataba nungi oiba inner awakening collective consciousness amaga loinana actor gi haksang pukning asi ningthina sutok samthuklaga laibungda khong thangjinbagumna senglaba lila sangda changbagi pukning uba phangi tasegna maksu theater haibasi khunaibu afaba lambida punanaba khunaibu sudok chamthokpagi thabak tawriba art amani maramaduna art asibu chongjeriba sing asisu spiritual discipline spiritual principle amagi makhada leiba tabani spiritual haibasida Ratan Thiyam ge spiritual asidi lining thazanabi adugi wangmada ai yamna spiritual oi adubu lining gadi mari leinade haiba wafam aduni samna deep awareness of self meaning connection and ethical living asomdani samna masi yamna secular spirituality gi masak amani angang oringida haigidra ayamba khara yenghobasi MDuga rumol si amma ani tagi adusu akoi father ga chalaga yengi bani thoibira kanomi yengi hota adagiti arian sina khara nakpanina arian gi lila singsi akoi dai su mi yaw bani na yengi adu natabada akoi gi adwaida artist khara lerami khara yang hobi vivid li yamna angang oi ngandire khoi father ga chalaga father sin pubi ese chalaga yengi adagidi tawbdi masi lekai gi kare hatara akoina muk hanaba lila se yenga lekai gi da akoina mu tawraga sanabaga su yawi akoi sia kainoma kare hatare isa sida mingonde yeng haning ba to honing ba di adum yawe taseng na haida akoigi Imphal to gizda cowboy an balak for film sing se yenga dagidi Republic serial yenga dagidi Alone Ranger kana films yenga ga aini yumda laga ye pareng chana yektoga masi upu chawamda toraga akoigi leira manungda mombati ga se thalaga ba thominga se thalaga mayanda deida marbol ga se lauraga marbol nam ani ni lauraga tike kaine na madreida tike ga se thalaga mai dai is English ngang si dialogue ngang ba khungang kram hai mun ngangi kai English akoigi sairaga American in matamda English kari noidi munna di khang da sair ngang amena mas dai is the actor na tawra mga lay ga ko laga no ga jin ne no ga yes ka si khara khangi tawra ga par ka ta ngai thin ba je sound effect ka se ha pa ga ba ga na ga na taw na madu mayam se uttana taw budi ai yam na tawra e ba adu su experience ma khalab ni madu su kari no tawri to ai khang de
Ratan Thiyam masanasu hai theater tawba haibase kanagumbana angawba oina longnabasu yawi adubu theater tawba haibase mu luba ama leitre malemgi leiriba faraba playwright sing asigi khudi loina paba tabane loina khangba tabane mahak ado malemgi phawra layek pasingi painting ado khangba tabane achauba architecture sing khangba tabane cathedral church lining mayam ama paba khangba tabane Quran Ramayana Gita Mahabharat Christmas ki carol gi loinana madu mayam adugi mahau khangba tabane ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯨꯅꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯆꯠꯅꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯀꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯅ ꯅꯣꯟ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯗꯣꯛ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯁꯝꯅ ꯐꯖꯔꯣꯜꯅ ꯂꯩꯅꯥꯒꯨꯝꯅ ꯃꯅꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯩꯅꯝꯒꯨꯝꯅ थिएटरना मिपुम खुदिंगदा येंदुना थिएटरदा चंगबा हाइबसी लाइसंगदा चंगदुना अखोइगी पुकनिंग हकचांग इरुजबगुम फावरगा थोगलकपदु थिएटरना फावहनगदबनी मसिनी थिएटरना तंगदु लैताबा इंग तप्पा पुरकनबगी मागी मथौ ngasidi Ratan Thiyam masamukna linkhat sakhiba Imphaldagi Kangsup lambida chatlaga leiba chawrakna kilometer 3 muk satlaga ekar 2 muki pak chawraba Chorus Repertory Complex ase ngasidi regional gi national gi amasung international gi thakta contemporary theatre gi center ama oire achouba mafam ama oire mafam asida malem gi satnairaba phawra theatre gi miyui kaya yoraklamle banbi abdi English theatre amasung film director oinasu malem gi phawraba Peter Brook Malimgi experimental theatre gi towering figure American director Robert Wilson asina singba yoraklambada natana world class international theatre festival mayam amagi festival director mayam amalaktuna Ratan Thiyamgi play kaya yengki ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯋꯤꯜꯁꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯐꯪꯍꯧꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯇꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯋꯤꯜꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯆꯣꯡꯖꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯋꯤꯜꯁꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯔꯁ ꯔꯦꯄꯔꯇꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯤꯕꯗ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟడ్ꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯡꯃꯥꯏ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯇꯟꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯅꯔꯒ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 10, 2013ꯗ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛ ꯆꯤꯌꯥꯡꯃꯥꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯂꯗꯨꯅ ꯑꯦꯌꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯊꯨꯡꯂꯛꯈꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 13 ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯋꯤꯜꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯅꯕ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯔꯦ ꯀꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯋꯤꯜꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯛꯈꯤ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯗ ꯉꯧꯔꯣꯛ ꯉꯧꯕ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯪ ꯋꯥꯡꯕ ꯐꯨꯠ 7 ꯏꯟꯆꯤ 3-4 ꯋꯥꯡꯕ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯖꯤꯟ ꯁꯦꯠꯄ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯎꯟ ꯅꯦꯛ ꯐ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯀꯣꯠ ꯂꯤꯠꯄ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄerimental ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨ ꯀꯣꯔꯁ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯇꯟꯅ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯤꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯆꯪꯂꯛꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯅꯗꯨꯅ Good morning, Robert. Warm greetings and heartfelt welcome to Imphal. This is indeed a happy moment for all of us. ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ When We Dead Awaken ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯈꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯋꯦꯖꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟꯔꯤꯛ ꯏꯞꯁꯦꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ ꯇꯦꯛꯁ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔꯋꯦꯖꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟꯔꯤꯛ ꯏꯞꯁꯦꯟꯅ ꯅꯣꯡꯒꯥꯈꯤꯕꯒꯤ
chahi chama surakpagi thoramasi malem sinba thungna pangthoknaba chawna sillangki loinana malem gi maming leiraba director kharakha khangatuna Ibsen gi play semnanaba haizarakpada Ratan Thiyam yauraki Henrik Ibsen gi life and work mahaki punsi wari amadi mahakna tauramba thabaksing nainanaba malem gi mafam kayada sinki maduda Asia gi chapter da Bangladesh da Ratan Thiyam gi akhanaba lecture tamki hakthengna malem gi afaw ba Ibsen scholar critic kayagasu wahang paukum taunaki asigumlaba Ibsen Foundation dagi haijarakpa play Ashibagee Eshei When With That Awaken asi ihan hanba oina Manipur gi mapanda New Delhi gi Kamini Auditorium da Ibsen da kidabagi chahi chama surupagi malam sinba thungna lising aniga taruk dagi chatharakpa thoram sarup ama oina Ibsen Festival India gi opening play oina lising ani taret ki December 13 ta utkhi loinana play asi malam gi khwaidagi chawba taruk suba theater Olympics China gi Beijing da su utpina wa hairtuna utkhi When We That Awaken asi theater of Semiosphere gi masak amani haina singthana ba play amane haiba play asina Ratan Thiyam amadi Henrik Ibsen ani gi achoba creative interaction gi fazakraba leirang masak ama orakpa asina Tasingna Malem gi ayengba singna sophisticated audience na Ratan ki play asi yenglaga fauriba intellectual mind game kaya mayoknaba maramna Ratan gi play asi yenglaga museum hall amada changduna tongan ba period ki potlam sing yenglaga wakhal gi penai daba khangningbane henba masak aduga changdamnarakpani tasingna masimakti laipo koiraba artist khaktana semba ngamba masak aduni tasengna Ratan Thiyam gi Ashibagee Eshei malem gi miyamna semiosphere gi image kaya semiosphere gi ache of performance kaya asibu maikum hangdoktuna wahan thiba tarai kide asigumba maram kaya asina thaplaba America dagi Robert Wilson na pikraba chidai lamdam asida koithi thiduna laglamlibani asumna Robert Wilson malem gi mafam amatada asumna lila yengba chatkidriba wari kaya lihiraga play asi yenglaba matung nungan badudi ayhak amadi Ratan Thiyam gi masaibu thawai Thiyam ga loinana mabu idamdam gi lamit yengba bubikhi Imphal gi konum kangla da changduna mafam dudagi ariba matam gi che amadi Manipur gi laithi asina chingba pamna khongatli mahakna khongatliba asigi maram kaya muksu leirame Robert Wilson masa makna lising kachamapan marfutarani thuida founder udna mahaki The Watermill Center haiba interdisciplinary arts laboratory ama linkatki mahaki center asi ayuba experimental theater company amane loinana masiga center asina maling bafam kaya amadagi ariba potlam kaya mamal tangna khungalaktuna global semiosphere ge masak ase kan ngaujakribane tasengna Ratan Thiyam gi play asida mahakna ngaukhriba si play asida aikhoi gi culture gi apunba cultural space ama uva fanglakpa masida fangliba signs symbols ariba lol text fajarol mayam asina
पुथोरक्लिबा प्लेगी वाहनथोक मयाम असी महाकना चप चाना इंटरेक्ट तौबा नमजखी अखोई महाका वारी कया सानकी महाकना कोरस रेपर्टरी द फंगबा एक्सपीरियंस असी यामना ममल वांगना हाइकी कोरस रेपर्टरी असी मालेमगी प्रोफेशनल कंपनी सिंगी मनुंगदा यामना मांगजिल थाबा थिएटर कंपनी अमनी हाइना हाइरमकी मसिनसु लोइद्री रतन थियाम अमसुंग महाकी कोरस रेपर्टरी असी थिएटर की मकागुंबा अमा ओइरबनी मालेमना सखंगलबा मणिपुरदा तोंगान तोंगान ब थिएटर स्कूल अनी खकले मदुदी थिएटर ऑफ रतन थियाम अमसुंग थिएटर हैसनाम कान्हाइलाल अनी असनी मरम असिननी थिएटर लाइफम चटपगुम लेतना लाक्नरिबा रतन थियम अमदी कोरस रेपर्टरी थिएटर असे कंटेम्पररी वर्ल्ड थिएटर के सेंटर ओइबगे अतोपा अलगपा मपाव अमना मणिपुरी थिएटर की पुवारिद ईदुन लैख्रबा कुमलिसिंग अहुंगी अंगनबा मतंदा इखंग खंगहोदना अमेरिका अमसुंग जर्मनी की थिएटर अखंग अहि फेस्टिवल डायरेक्टर मयाम अमा कोरस रेपर्टरी की लीला येंगनबा थुंगले मदुगी फेस्टिवल डायरेक्टर सिंग अदुगी टीम अदुदा कोरिया मचा साउथ अफ्रीका मचा युगोस्लाविया मचा कया सुने अदुगुंबा ngoro ngoba wangkrang wangba musuk nuba maraktuda itha hek thazadana America ge New York City da leba malimgi mitafam oriba Brooklyn Academy of Music asambida bam hay khanaba masigi festival director ga lunana executive producer Joseph V Meliosu yorumki mahak yamna maming leba Columbia Artist Management ge international artistic advisor su oibane makoina chorus yawbada theater ge heaven ama thengnabagum harozaki masada yawzaba camera makai puthokduna photo pangkap ta kapke pangnam da namke makoi gi munda nupi ani uhumsu yawki taipe taina ngorok ngubi sai nupi ani gi marakta musuk nubi negro nupi amasu yawi angobi nupi adugi marakta Asia Society के Global Performing Arts and Cultural Initiative के Executive Director Rachel Cooper American नुपी अदुसु यावंकी मसिद सुनतना अतै सकनाय रबसिंग अदुदी लिसा बुड केनेथ फोस्टर मार्गरेट ओवराइन मोनिका असिना चिंगबनी दिसंबर 23 लिसिंग अनि अहुम मखोइना यामना खौरांगना ngairiba रतन थियाम गे न्यू प्रोडक्शन हे नुंगशिबी पृथ्वी My Art My Love Udki Makhoi Pungaw Ngawki Joseph V Meliona Sangai Express ke Budha Chingtham ge interview amada January ama lising ani marigi chefongda Ratan Thiyam ge anoba play yengbagi nungai jaba apen bana thallab wahi Ratan Thiyam bu khangnabagi punsigi nungai raba mikubadu asumna fongdok lamki I feel deeply fortunate to have a friend like Ratan Thiyam. My life has been profoundly influenced by him. His latest play, My Earth, My Love, surpasses Uttarpriyadarshini in artistic and thematic excellence. Why other theatres directors fail to create play that communicate a powerful message of peace as Ratan Thiyam did? मालेमदा रतन थियाम की थिएटर की खुदोल असिदी यामना चावी मालेम के अचौ अचौबा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल सिंग असिदी रतन थियाम की प्लेना याउदब लेत्रे मालेमदा कॉन्टेम्पररी इंडियन थिएटर हाइरगा खंगनरिबा असि मणिपुरी थिएटर ना महुत सिलबने इंडिया के नेशनल पेपर सिंगदा अतै लोल की लीला मयाम अमा अमेरिका दा लंदन दा जर्मनी दा फ्रांस दा उटले हाइदुना फोंगलगसु कुपना थीरगदि
ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧ-ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯄꯨꯖꯥ, ꯄꯣꯡꯒꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯅꯔꯒ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤ꯫ एडिनबर्ग इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल अमेरिका की बामदा केनेडी सेंटर लीला अमुक्तंग उच्चरबदी हाइदुना लाई खुरुमनरिबनी अदुबु रतन थियाम की प्लेसिंग असिदी अंगकपनी फेस्टिवल मयाम असि खरदंग निंगसिंगबा याबदी Pan Asiatico Festival, रोम 1984, Indo-Greek Symposium, डेल्फी 1984, East-West Encounter, मुंबई इंडिया 1986, Edinburgh International Theatre Festival, एडिनबर्ग 1987, Festival of India, USSR 1987, Cardiff International Theatre Festival, कार्डिफ 1987, Glasgow Festival, ग्लासगो 1987, Dublin Festival, डबलिन 1987, Tarantino International Festival, मेक्सिको 1990, Mitsui International Festival, जापान 1990, Toga International Festival, जापान 1992, Festival de Avignon, फ्रांस 1995, Festival of India, थाईलैंड 1996, South Asian Theatre Festival, ढाका बांग्लादेश 1997, 50 years of Indian Independence Day celebrations, श्रीलंका 1997, Festival of Perth, ऑस्ट्रेलिया 1998, New Zealand International Festival of the Arts, 1998, 7th International Festival of Scenic Art, sao paulo ब्राजील 1998, Indian Trade Fair Exhibition, ढाका बांग्लादेश 1999, 50 years of Indian Independence Day celebration, नेपाल 2000, Fall 2000 American debut to 2000, Barbican International Theatre Event, लंदन यूनाइटेड किंगडम 2000, 2001, Baseto International Theatre Festival, तोगामुरा जापान 2001, 3rd Spring Arts Festival, शिजुओका जापान 2002, Toga International Festival, तोगा जापान 2002, 3rd Asia Pacific Arts Forum, ताइवान 2005, IIC Experience, a Festival of the Arts, न्यू दिल्ली इंडिया 2005, Biennale Ban Indian, जर्मनी 2006, Fall 2006 American debut to 2006, Barbican Theatre Event, लंदन 2007, Toga Festival, जापान 2007, Dr. Nilan Tiruselvam Memorial Cultural Event, कोलंबो 2008, India's Republic Day Celebration, श्रीलंका 2008, Singapore Arts Festival, 2008, Scott Summer Season International Theatre Festival, तोगा जापान 2009, Festival of India, चाइना 2010, Ipsen States Festival, ओस्लो नॉर्वे 2010, 5th Theatre Olympics, सियोल कोरिया 2010, Maximum India 2011, Kennedy Center, वाशिंगटन डीसी यूएसए 2011, Orchids of Manipur, एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क यूएसए 2011, 6th Theatre Olympics, बीजिंग चाइना 2014, मसिदा सुनतना मालेमगी मफम कयादा थुंगदबा लेखिदे यौदबा लेखिदे मालेमगी ममिंग लेख्रबा फेस्टिवल सिंगासिना मखोइगी फेस्टिवल डायरेक्टर सिंग थारक्तुना प्ले येंगलगा उत्पियु हाइना इनविटेशन कटलिबनी हौखिबा चही 19 असिदी रतन थियामना मालेमगी थिएटर असि हाइना हुमना पानबा ngamki मालेमगी ममिंग लेरबा पाउचे द न्यूयॉर्क टाइम्स की ममिंग लेरबा क्रिटिक मार्गो जेफरसन ना रतन थियामबु लाइपोकनी हाइना फाउ हाय महाकी कुम लिसिंग अनिगी अमेरिकन टूर अमदा महाकी थिएटर प्ले उत्तर प्रियदर्शी द फाइनल बिस्टिट्यूट येंगलगा असुमना हाय We need theatre that joins history to ritual, not because ritual should transcend history, but because ritual can transform it. I would call his composer, writer, director, choreographer, Ratan Thiyam, a genius.
Chigi. Adugunik to ay happy. Betok kudoy kuting tokuna. Lakin basunami. Kudon sidatin. Masina suloidri chorus repertory company asibu malemgi khwaidagi maming leibadagi leiraba oinasu US tour da asumna palli. Renowned for its disciplined performance, practice spectacular oral and visual aesthetic and patent thematic explorations, Thiyam's work has placed him in the company of Suzuki, Peter Brook, Eugenio Beba and Jerry Gotowski. Malemgi marak mayungda khwaidagi paksana chatuna theater performance piba ngambasi malemgi oina yamna maming lei. Maramaduna The Times London na Ratan Thiyam Theater's greatest director haina fawba April 3, 2008 chorus na mafum aduda thunglabada fonglakhe. Tomorrow, the latest production by Ratan Thiyam opens in London. Lucy Powell meets one of the theatre's greatest dictators. Meeting the Indian director Ratan Thiyam is an unnerving experience. Masini punsi pampak kumhaiwari ngasi taibang pampakta chena chong na sanari ngasi taibang pampakta chena chong